Cha bafethu kwenzakani la? Kwenzakani? Tshobela, cishe lemva kwami. Bafethu, kwenzakani? Umuntu ofuna ukushaya utshobela kuzomela useqale la kumina. Hayi mosho njalo ukulungileke mfowethu. Cha. Tshobela, buye lemva endaweni yakho. Bafethu, wenze nami nginilekelele. Wenzeni? Avela shawa. Sanibonani bafowethu, Magic lo ndla kaNtombela. Decide ukuthi akwesime kancane ukufaka ama-episode njengoba izolo bekumsomluko bekumele sinike u-episode 34 isihloko sayo sithi skip, kodwa sathi hayi ngoba kune-national lockdown akwesime kancane. Kodwa-ke ngoba ngangithembisile ukuthi nge-3 April sizonifakela igram ukhathazile. Ukhathazile soqhubeka simfake nge-3 uzobe available ku-YouTube. Ngizocela ukuthi nimbuke. Ongaka-subscribe kule channel oqalayo ukuyibuka, siyacela ukuthi usubscribe ngoba kuningi okusazokwenza kule channel. Kulabo sesibesubscribeile siyabonga abafowethu ngesupport yenu. Izilima zendawo part 3 i-comedy sisazoyishutha sikaqala ukuyishutha, sizoqala nje njengoba kuyiyona le lockdown, kodwa-ke noma sike siqedeke uma sineka-ke I'm not sure ukuthi bazophuma njengoba ngangishilo, kodwa-ke sonitshela ukuthi kwenzakalani. Okengithi ngiyabonga abafowethu.